Manipur top channel gi mai kai gi maroi vi pausung miam na thamje gi han bada American evangelist Daniels na Kuki Lalhouba sing da bulletproof jacket amasung drone supply to wi wathok Chaothoklakaduri Istera sida Myanmar gi Kuki narco terrorist sing sangsilang laga maitei sing gi mathakta landarak gi asoba wathok ama leidingai istera sida US evangelist Daniels Colonel na Kuki militants the drone amasung bulletproof jacket yawn atay polam kya khusinarambe gi thawdok legal grave asoba wathok ama lakaduri Intelligence report matung in the US evangelist Daniel na Manipur gi manung hanjinba jaga amada Kuki militants in the drone amasung bulletproof jacket sing khusinabi gi video du YouTube channel full for Chris ki sahi gi March thada upload tarakhibane video sina Manipur hauji Thokliba hingsa gi thawdok sing si hena sakthokana na bhona da US missionary singi asoba khut yawre habigi asoba khudam hoide video odur US evangelist Daniel na bulletproof jacket atugi effectiveness amasum drone adu karamna operate tawgadagi habadu mayek singna takli wang masama US army te leramba misa amani Kuki militant sing da ma na khusina ba drone adu US army na shijna ba apa makhal gi drone India government amasum Hindu singi marak makhada akan malanda sathana ba sumahangna Kuki militant sing da insinduna irang se hena sakthokna ba khona bigi mawng video du sapsan oli hairiba video du India today gi open source intelligence ki team na thizlaba matung masigi photo amasum video sing adu analysis tawda sei gi August 13 amasum September 3 da ka poiramba ya heri India today gi report sina makhata na hairibna Americans missionary sina Kuki civilian sing da relief materials sing yen thokpa yaw Kuki militant sing adu da Khongmuja boat bulletproof vest ani amasum yeknaba sing gi movement sing monitor tawna ba apikpa drone ama khusinaki drone natragana bulletproof vest sing leiba natragana khudol oina piba habisi aini yadaba thong ama natrabasu foreign national ama na kangluki irang ba yunari ba state sida asiguma polam sing khusinarambasi US armed force ki history da yamna nunane hale Christian missionary ama na asiguma thong sing asi mataw krama sa tharam libano habisi asawa issue amoire Thawang si India gi internal affairs to kuting jinmadana tana US the India ra kanglup singi marakta nungsina dana basilabra habisi asawang ama oina thulakli Christian missionary asi hawkiba sahi English singani ga mapan gi Augusta India ra thulakibani masigi mamoina ma India gi nupi amaga lohongkiba gi Thailand na pangthok pataraga mga sub anniversary de saruk yaramki madugi matungda India ra thulakibani mak masa taruk lairi haidin su paus da makata na fongdorakli Makasa tarak poina to papom Kut festival holiday list ki laukthokle haina lana pau sandokiba Congress lusingba lamtin thangi mathakta police case lakhatre Kut festival sarkar gi list ki laukthokre haina aran pau sandokpa yauna state sida thoklibi irang hena sakthokana na bokhona ba madi maite amasung Kuki trap ki marakta hena nungsina dana ba pokhona ba shilli habigi maralda Manipur Congress ki lusingba lamtin thang hokip amasum ex-user amagi mathakta police na tungan case ani lakhre press na phangwa pau gi matung inadi Congress ki lusingba lamtin thang hawki ki mai khidigi ma ki mathakta police na case locally basi Manipur gi chief minister and Beren Singha gi sarkar na ma ki party masu sarkar na state sida thokli hingsa gi thawdok sing election mangamda ba do lotsin ba yana ba miyam gi ihau lai thaidok na ba laukhalak pa case ni haina maral siri Police na case laukhatliba ex-user animak na kumza English singani ga kunga mga gi Manipur sarkar gi gazetted holiday lista Kuki tribe ki laurok festival kut asi sarkar gi holiday lista gi laukthokle haina maral sirakhibani asiguma aran ma pau sandok tuna kangluk irang sakthokana na bohona bagidama police na FIR laukhatpani haina Manipur BJP General Secretary K Sharat Kumar Fungdorakli Police na laukhatpa atopa FIR sina ex-user Henry L. Koba magi mathaktani police ki FIR sida Henry L. hairiba mi sina atamna na Manipur sarkar gi holiday list aseng badu semdok sadok laba matung mathang sai gi holiday list ta kut festival yauna hana suti piramba khara laukthokle haina miyam na aran ma pau sadorakhibane adumaina ma Manipur sarkar gi English ngani ga kunga manga gi official oiba holiday list ta Kuki festival asi English ngani ga kunga manga gi November amada adumak yauri English ngani ga kunga manga gi holiday list asida numit kunga homdoni shuti phangani K Sharat Kumar gi matungina Henry L. hairiba mi asina Manipur sarkar gi gazette ta yauna
original holiday list adu semdoktuno kut festival yauna holiday list khara muthatlaga miyamna aranma paw sandokpagi damak maki mathakta police na FIR ama lokhatpani haiden su paus na makhata na phongdorakli atopa paw mana India na Myanmar gi weriba phiba monitor tawri irang asina insurgent group kya Manipur da sangsilakre Myanmar hauju weriba phibam India gi maikeri yamna kupna monitor tawri maru oina Arakan army na Rakhine state military command Lakshin kiba masum PDF na Myanmar gi military installation kaya lakshin kiba sina oirakliba phibam singa sigi matang kupna monitor tawri haina intelligence ki source man hairi source asina makhata na hairi bana Myanmar thukliba civil war sina maram oirga leiba dugi insurgent group kaya masai sida lamkhai lana Manipur sangsilakre haina security officials sina phongdorakli makhata na hairi bana haukiba sai English singani ga kungo humdagi me thadagi Manipur da maitema sum Kuki ani ki marakta tholaki bihingsa asi leptana hingalakli military police officer politician amasu Myanmar labor rebel sourcing matungina rival group sing insurgent kiyama Manipur gi lamkhai lana sangsingkre hairibi insurgent sing asi rocket launcher yauna sophisticated weapon cases nakre Manipur thokliba hingsa gi thakdok sing asi lakshinana center gi maikedi state police force ki personal listing kuntra laiba sigi mathakta CAPF ki personal listing kumfuga tere thajingkre Manipur thoklibi irang si hena paktok sak thorakpaga mari lainana rebel faction sing asida asina khusu khulai lainana bana maduna sel khaiba masum ain kaina drak lalon bi thong ka sathai haiden su paw mana makhata na report torakli Amarom dana Manipur police tagi thadorakpo update ang katang meyamna thamjage haukiba tang tarama pantha tarani thu English singani ga kunge marida security forces singna individuals miweni lamjang beles Susampur district gi fogale hari hariba miweni asi zangne haukip sai kuntragum amasum clearance haukip sai ni fuguni thuina hari 9mm carbine machine gun 1A 1 with magazine ama pistol magazine yauna ama loidana live round illumination chamaga kungo humdoi loidana 4-wheeler ama aduga mobile handset ani ni su pawmuna makhatari makhasa tharak poina panam pauseri ge topamarueba pawkhrana one nation one election ge mari renaba bill ani joint committee of parliamentary refer tobaga loidana nongzumi pham loisinkhre parliament wangang na batanja pbkhide MPP mol India lenga ki maikei digi propose to kiba one nation one election ga mari lainaba bill ani joint committee of parliament JCP the refer to kiba ga loinana parliament ki nungzumi pham house anima ki oiranga silusingkre November kunga manga digi sa tharaki ba parliament ki nungzumi pham asigi manung lainga ki maikei digi one nation one election ga mari lainana bill ani pass tawnaba puthorakpada vote lawnaba bill asi favor to ba MP masing majority oiba ngamdabadagi pass tokidabani ngasi mi phamasigi aroiba numita hariba bill ani asi joint committee of parliament JCP da refer toraba matung chathariba ningthami phamasi lushile haina speaker om bilana lakhoki ngasi aroiba numiki mi phamba horakpada hanagum opposition gi makedigi union home minister na BR Ambedkar gi mathakta ngang ki buwa phamatu gi matangda Amit Shah na lale haijagadabani haina demand tawduna house ta tumak sarangna batholaki adubo speaker om prakash na members singna house ki rule sabsana ngakna bamadi parliament ki gate ta protest tawduna ba akan mo wapum thamki amadi rule in the sing ki mathuk sabsana action lawgani haina warning tawduna members sing amatu oina parliament ki dignity ngakna ba appeal tawki Rajya Sabha ki oina house ta opposition members singna sarang narakpadagi numijung go phawwa mifame tuki numijung matung one nation one election ga madi leina joint committee of parliament JCP gi member tarangantu khanabigi motion thakhi parliament ki nungzumi pham loishinbigi warol piraduna Rajya Sabha gi chairman Jagadip Dhankarna handaki nungzumi phamasi house ta sarangna bathokpana apun sitting masing gi manungda sada humpudi mifam pangthokpa ngamkhidi haina pena baphongdoki loinana satharib ningthami phamasi loishelle haina lakhoki panma yabadi November 15 dagi satharakhiba nungzumi phamasi hek hoba numitagi opposition India bloc na Manipur violence ki wafam khanana bamadi adani allegation ki wato khanana ba protest tawduna sitting amata papung phana pangthokpa ngamkidabani masigi manata hokhiba ningthokaba numita Constitution ki matang na sathaba debate Union Home Minister Amit Shah na Indian Constitution draft tawram kiba BR Ambedkar ki matak tangang ki buwa pamama yaning de haidun opposition members sing na akan irang horak pagaloy na
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯗꯦ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ꯫ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯏꯕ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯈꯤꯗꯕꯕꯨ ꯏꯟꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯄꯣꯛꯏ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯖꯀꯨꯔꯥꯗꯣꯔꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 12 ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯆꯝ 6ꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯎꯠꯂꯗꯨꯅ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 57 ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ MPCCꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯆꯠꯅꯩ, ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ B.R. ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯁꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ MPCCꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MLA K. Megachandra ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ BT ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯋꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯥꯔꯒꯦꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯦꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣ ꯇꯨ ꯃꯦꯅꯨꯁ꯭ꯔꯤꯃꯤꯇꯤ, ꯅꯣ ꯇꯨ RSS and BJP, insult to Baba Saheb ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ, ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ LOP ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ AICCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯥꯔꯒꯦꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ FIR ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏ꯫ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ B.R. ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯥꯔꯒꯦꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ BJPꯅ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯅꯥꯊꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ MLA ꯕꯣꯝꯆꯥ
Manipur lengaki maikei digi tuan skill development ke mari lainaba sako thorang ki thabak thoram kya pekhatuna lakli lengana pekhaliba program singa sigi khudong saba labiyu haina lamlai sigi MLA kais ibom sana miyamda appeal tawki wafam asi Inspector General Assam Rifles South amadi we care skill solution ki miyeng makhad anirak suboin state asigi na singweba skill development program da mapung phana saruk yaki pamadi leba asigi tuan mafam singda pressman pangkraba mairoi sing okpagi thoramda phongdokibani Mantri Pokhi garrison laiba haplong hall pangthokiba thoram aduda saruk yaraduna MLA ibom chana makhatan hai IGAR South ki miyeng makhada anirak suboin state asida lairiba naha singgoiba skill development program pangtholiba simak nungaiba madi puning thawgatningai oiba khongthamani Assam Rifles ki miyeng makhada paikaliba thabak thoram simak lamdam si chakhana bohona bada lawiyaba thodang aikoi khudimang lawiya habegi mayek sienglaba khutamamani honglakliba malem gi ahong basida skill development gi yamna hena mathau tarakli habaga loinana skill development asi employment khakina tana naha oiriba kayabu empower tawbuga loinana tungi punsigi dama workforce ama sagatuna hena phaba punshirol ama sembagi lambi amaneki thoram aduga mari lainana IGR South ki IG Major General Raf Rup Singhana haikibada naha haibasi khunai gi tungi yumbuni naha singmu mahi masing tambaga loinana bakhoi tungi punshida mapung phaba mi amamam oinaba skill development mathok tari naha singi skill na leba amagi tungi marai bak lep kadoribani Manipur gi naha sing asi sports culture yauna tuan ba lamda haithoi singthoi matik mago leiba oiri state asida lairiba potential asi India ki tuan mafam singda yamna dima lairi state asigi oiriba mafam sina maram oiraga na kya phawa fataba lambida satnabigi maram ama oiraktabusu nati haiba wafum thamaga loinana khunai asigi yenglaga lamdam asida lairiba naha singbo mapung phaba productive oiba miwe amamam oihananabagi wakhalonda akhanaba skill development program asi anirak suboina pangthokpanaki loinana makhatana su asigum skill development program asi pangthoknaba honaganaki ngasigi thoram aduda 9 sector Assam Rifles commandant brigadier Anania Bore we care skill solution gi Managing Director W Shriman Yauna Assam Rifles ki makok tongbu officer kya saruk yakhen su paus na makhatana phongdorakli ado tendang sumna mayamna thamjaram ge duga haujukoina di mayam paus matang sa lusinjarage masung mayam puna anauba update ngamina national sugi mekedi ki thamjari